tala whantu tala whola Radio Samoa le nei tai awala maia o tala o le nei fo i asa tofi. E tu sa malitasi vai tolo i lātou mai whafona whaanofo i sea, wa silia malitolo māsina ile i tutongia lava no fuanga na whaamautu wai. O fuanga na whai e tutongi lava le tangata whale tali malo, po o whale malanga mai ini usila whaanofo i sea ai lea e tusa, malitolo afe se lau tala o leo whainga ato e ono afe tala e tutongi le tangata to tasi mo le lua vai aso. Wa tau tino ai fo ile malo e le o mai loa pe to o fia o lea vaenga wa toi taliu i atu uma mau, e le i tutongia lava fale na whaanofo i sea ai. Ile masina lava yo o kuso e silia ma le fast from tolu afe, ono se lau lua se fulu tā la ai tā lafu, e le i tutongia. Whaanofo e sea i lato mai whafo i whalitali malo, lo o whaalu ile silia ma le lua miliona tā la i le aso i tasi, o tupe a tangata tutongi la fonga i New Zealand. Ma o leana sau i reporti, wa ova le whaonga, whaatusa ile vai ngā tupe na pāketi mole nei tausanga. E leo tā wai fo ile tuu whaatasingo i tā lafu nei i lātou na talia tālo sanga i whaanofo e sea e au noa ma se pei meni i tutongi, ona o nisi o mafuanga ma mana o ngā whaapitoa. Ua le tau no fuanga o le whai o se afu sa o loto mo fe malanga inga ma le atukuki ai le itala ke risimasi. Whaamoni o mai le Minister Covid Chris Hipkins e tu sa mawhautuanga te le lava ngā luenga masiaki e mo umia. Masina tālu ai le ana whai malanga tuai sui al malo ni usila i le atukuki e whaatala noa le ono whai o le neisa o le tonga e wheoa i ai le vau atunu e lua. Ma i lea taimi sa i ele whaamoemoenga e tupu ai le i o ia Sofia Fia. Pei tā ili whai unga o whai lo mai ele Minister e le o whai ngofia le ai umai tu e lua e le ngata o le taunu umai i New Zealand. Ai whaapea i fo i maleanga i ato tangata New Zealand i le atu kuki. Ai ele o mausa lisi aki ma polo kalame wha tekonolosi e tuli lo ai no fuanga i Asia e tangata. Lo iei fo fuanga Hipkins e maua mai sa isi tala lata i le kirisimasi. Lata i le afa o le whai numero tangata New Zealand na mali liwa no le COVID i le nei tausanga. E le aini mai tu mau po o nisi lava a fianga tausoi fo malo loina. Reporti o so engana whaia na o le toa wha o le toa luas fulma le lima o tangata mali liu sa a fia i isi ngase e pe o le tino puta o le ma ngase o le fatu a o le isi toa fulma le tasio i lato e le lei a toa le malo si le tino. I le vave whailo mai o nei wha maunga na sauno ai Laura Clary o le soifo malo loina e le o se masani le vave sau i tu o reporti nei ai ona o le COVID le ua mawhai e ona whaatanga. Whai numero lava i e tutono ni usila, lua fe ono se fulu cases na wha maonia, ai na o le toa luas fulu lima tangata mali liu. Fitus fulu male lua cases o lo tonga fitia ma wha au siaki taimi nei, tasil case wha upopol wha ilo mai ana nafio lo wha anofo i sea, ma o se tasil au kirikiti a Pakistan. O lea o se fulu wha so le ise community case i tutono ni usila. Ua pasia malo ia le palemene le Climate Emergency Declaration po le poloa inga whaavavave mo suinga le tau. Poloa inga le nei, na sau martamai tai palemia Jacinda Ardern, ma na whailoa le mauta o lo oa mana ia i tupulanga tai au. E le na o tala e mana o ye Jacinda, ma e o lua ma le whaatino, le ua whailoa i foi, o le a mata mea mtanga luenga le malo e whaonga na o ta avale alu le wila o lona winga, o le asuia le lata i le se fulu wono afe o ta avale le malo. I le whaatupe ina lao le nei poloa inga, o tu ese i le lua se lau miliona tā la ma whaingoa ina o le tupe mo le State Sector Decarbonization Fund. E le inofo ai le National ma le ACT le whinau malo se te le poloa inga le nei, whinau le National se swinga o whaia e maketi pe o se whaalau i loa. Ta ue Nicola Willis o le National e le loa po o le ale fiso o ta inga o le pasi o fu o le nei poloa inga ma le whaititi o kasa o ona i laulangi. Ai whinau le ACT o swinga nei e le o whaavaya i lunga o ni mea moni ua na o ni langona. E ui le whinau nei tuangai, fitus fulwono pālota na langolangoina i le na o le fast fulu ma le tolu o i lātou na titee. Tala whaai urtae au silia ma le whaaluaina le whai numero tangata na mo o mia fesosoani le budgeting services po le paketi no tupe. I le telo tangata waleini ngā luenga a toa ma fesosoani tupe mai le malo o tele ina whaamuta. Ma sino yulai le ana whanga i lunga i le afe iwa se lau tāla sanga. Ma usilia ai ma le whaaluaina le whai numero tāla sanga whaatusa i le taimi lava le nei le tausanga tāluai. E le itele in tala sanga le whaato a umai o le ulua i lockdown, le ana amata le masino mati.
Se i o mai ai ina si i ai ulai ma wha solo mai ai lava. Wha maunga e le o vava ai le budgeting service e vave sau i lalo whai numero e mana o miel fe so soani ai mai se lava o le to atelo i lato e mo le wha atalo sanga ina o le to i tala ma i tu o lato kiwi saver wha ape ai le talo sanga ina o fale. Ta waile money talks i tala le tio ni usila to atelo tala sanga na wha oane o tangata fau lato te le i fe so soani mua iai. Wala au mai e fo e malitamaki budgeting ia i lato e mo o mia le fesoasoani e wala watu o na ele o whaingo fia le nei vai tau ai mai se lava le tū lata i le kirisimasi. Tala na o tai au manuia le nei aso.